Hi guys, Yabulisim Makwati. Welcome back to yet another Eastern Cape vlog. It has been a while, I know, but yeah, it was my very first time taking a flight, and I think my husband and I, it was the second time, so we really didn't know what was happening. Well, I didn't know what was happening. It was kind of an experience. I was excited, but just not happy with the fact that we had to wake up so early. Flight here to Ayega 5. We are again going to the Eastern Cape. And we're very late. Our Uber is outside. We're taking a flight this time around. And guess because life didn't end when people from social media bullied me and told me that we don't have a bag in. So I was like, let me just put the layers up in Zimbabwe because majority of the clothes are sharp anyways. This is, well, maybe a week, if not 2 weeks ago, and I bought her this. Got Crocs. I paid for her pair, then I thought I should also buy myself one pair. Crocs. We were the last people to leave, so the hope buses us for one. Sad. I was actually very sleepy and tired because number one, it was month end, so I was very busy at work. So ngazange ndilale okunandihleli from the previous day because sasiyenza shopping, sithenga ihlangu, sithini. Then I came back, ndahlala phansi and I worked my butt off because I knew very well xa ndifike ezilalini I might not have a chance. So ndandilele majority of the time kuloo flight leyo because I didn't sleep. So yeah. Satisfying you while I keep bleeding. I don't know why you act like you innocent. You wanna take a piece of my heart again. I'll get you out, cause I just don't know. Something in your eyes, the way you stare me that I like. I wanna let you go, but it's like something holds me tight. You might break my heart tonight, but I'm gonna hold it tight. Oh, it feels like yellow, yellow. It hurts like yellow. So because we knew that we were going to stay the plus minus 5 days and there's a lot of things we were going to do, so we knew we needed a car, so we rented one from APA, which is very affordable. I didn't know that car rentals are that affordable because we rented out, and they asked but it's a VW, but classifica bathi ayikho, and then they apparently gave us an upgrade and we only paid 4,000 rands. Yes, and I'm sure I'm not, and you expect. So it's very affordable and the car is very spacious for 5 days. I was shook it. I need to lock off, I need to step back. Constantly online, causing me setbacks too. Every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa. It's like, why should I even try when there's always some other guy
was way ahead of you. What makes it look easy? Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being needy. I try not to envy you, to get angry. You do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want them to see me too. Just wanna be the one they choose. Yeah, I just wanna be loved. That's really, really good for you. Yeah, everything you do is cool. It's kind of unbelievable. It's also now do you get a little show? Yes, that's no, I'm not done. The most handsome guy in the world. Yeah, I'm not the most handsome you guy. are. I'm not talking Iyo. about it. How about You are the most handsome guy ever. Sound xoto nakayi-1 ngani umuntu obhiva yabona abantwana baklini bathuleyo bahle yabona the rich look alike. The rich look alike. Aba bangathi ba-rich, very neat, clean, smart. Thandwa zitishara zonke esikolweni, zinazi ngegama namfani. Ubani ufete yingasi asayenza loo nto ufete thwetha ngam ngelo xesha. Andifakele ke ngoku. Nabini. Ngagqola utyaba lophisi. Or any snacks for that matter. You know the drill. Awufiki emzini usonge izandla. Kukho umngenandlini. So we bought some meat, a chicken, pork, and a sausage. I think imnandi sausage lapha. Guys, we don't have a sausage in Cape Town as a result. Ndayeka kwa uyithenga ever since ndava yaseCofimvaba. La tomato sausage yabo. Sweet pie. So we just bought a few stuff. Then afterwards we went to the pharmacy. I needed some pills from there, and then yeah, enjoy. Yeah, is it? Akubhedela nyana. Akubhedela nyana. Hayi
Thank you, Mom. Thank you. Hayi. Umjaka nje kwamna. Olumthatha. Yikweni uzanifata ngempela nje. Wena mbona mjawa. Umama la. Ingaba. Mimi Liza. Konko. Ya, konko. Hayi. Baba kamngena practice zokuqala. Ne base bebaleka. Hayi baba. Iza nawe iza. Uyisepa noma iza. Yona lomde. Yini? Ulvuka. Wajula. Umuntu xa egqiba utya uvuthwa sisitya sakhe. Kavaselwa ngomnye umntu. Uyazivasela. Tyhini. Nawe hope yakwazihlamba izitya. Hey, isikolo. Uyasifaka umakhulu sana. Yabo unyaka zayo umntu uzohlamba izitya zonke. Awutsho mimi? We just arrived. I'm so tired because we got off the plane and we went straight to Engcobo. Well, guys, not the Bali, so this tourists I have. But sifike, the flight should be at 5:45 and the time is 5 p.m. Because I was working because it's month end. So I'm just gonna pick you up and pick your rice and stuff. So I'm just gonna cook the chicken and then I'm gonna wash the dishes and go sleep because I'm very tired. I'm tired. Utya emnani ufunayo. Ungatyi kakhulu. Nizawutya isapha mos.
Uthini? Ngasinise volume. Ngubani im? Mama. Ngumama. Ngubani ho? Uthini im? Ndisenaqala nyuse volume. Ngumusi. Ithani ngamondakala. Uyabonakala. Oma ningakhaya. Come, useyalazi nansi ayisamente kulungisa indlela ihambe Hi guys, I just woke up and I was very late. Oh, here I am. Ndivuke late kakhulu because I wasn't feeling well. Xa ndifika apha kitchen, but I didn't want to do them. Xa ndifika apha kitchen, I just woke up. Xa ndifika apha kitchen, ubhukasima my husband wenzela utata zala breakfast. Xa ndithi abantwana they've already eaten. Awunqumbe. Xa ndithi abantwana they've already eaten the breakfast. And one of them was washing the dishes, but he has asked 8 dishes up. And is Alia? Oh yeah, remember, he did the breakfast. Mamela, there's 2 of them. So every time mhlawumbe kuthiwe no usisi mama wena akazohlamba nje namhlanje mhlambe ngokwini lo every day he opt for uthula usula then the other one funeka abasizitya uyamtsotsa uyamdophora ndithi phezulu kutheni makucophe ababanzi omnye engekho hayi mandiqhule fana ndayenza kanti uyamdoro nayo liyakha uthule imagine buzithi nglavit xa usilibhadlile ubethele izitya ke bezihlanjwa ngabantwana bam phezulu le tray le ndiyikhupha phi ndiyikhupha ekhabhathini khange isula ivele yabekwa injalo anzophinda ndiya ufuna ndingaphi so I didn't vlog yesterday because I wasn't well, I wasn't okay. And then fine, ndilele ke kula aircon bona bahleli apha front. Ndive nganoko. I'm really not in the mood. Ndiba ngathi ewe. Xa ndisiya emnyango. Siphathele i-ghosts. Ninawo ngibona imali ikho right when ngiphathele ukuthi ngiphathele i-ghosts ke guys izala. Why are you telling me? Bakhona abantu abungu 1 plus 1 bathi masiyixoxe bhola bathula ngu-1 plus 1 kuthi masiyixoxe bhola abanye abantu bayathanda izenza juice kodwa balikhamba bakhona abantu abanxiba igox kodwa bawudala ubhola untudlu Listen, ukuvasa imbiza yebo, ukutyura cha, angizingeni ngasekhaya. This is the best I can do. Into enzima yini?
Johnny Curry, man. Vanilla. Johnny Curry, man. Rhalelo thile. Rhalelo kwazi. One thing about Unyanam Kesana Bendit, if ndenza into, he was always willing to assist. If ndiyapheka andibonise ngqunqelo. Apha ndathi ndisathi ndiyakolopha wathi uzawundenzela. Uzumila rhalelo kwazi da. What does it 2, 3. Ngoda ndisaxova mna endlini ndandifundisiwa ikomiti nganye inecephe leswekile. Ikomiti nganye inecephe leswekile. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, Last one. 7 for sweetness and an extra. Ufuna igale yonke. Yeah? Gale yonke. Oh, yonke le nto sesiphume. Ityiwa nayo. Oh, ibambi sosinatyiwa. Sibambi. Sibi. Ngigalela kakhulu. Asibi. Yo ngasiyo. Esinesityuwa. Sinatyiwa. Oh, ndiyasazi. Oh. Uyilibale ngemistake. Yake nje makulondo. Andigalela kakhulu namnana. Makulikale hlanza ke nakhe. Hayi, ndithetha zvakale. Hayi yo. Hoyikitiwa yo. Ngoba siba sibi naxa ngazigalele nje neswekile ityiwa yeast. Waski sendo flower wena. Waski flower wena yo. Yo hayi. Ma. Niyabona ndiyakwazi. Idzibe intlama yam. Ubugqibele kudala. Ndagqibela nini? Ndagqibela ngo-2020, 2015. Ufuna sekapa soxhola. Yeah? Bamni ndoxhola kabi. Hayi, nondixove ka. Izolo senzithi hayi. Manje ke engcwaba ngebhokisi. Yo. Ngifuna ivesi ka ufaka apha embizeni ngikho seyikhupha le. Ibhetele. Ibinyama into enohlola. Ah! Ayandifunde baba yo. Nyani? Ekhaya ngoDisemba. Yo, ncinci nje. Nansi endize khona. Uthi wavuma nawe. Ne?
thowe yawamnyama icala yawunyama amacala kwakusewabe amazamane Ababazi. yo ingaku Oh. Ngathi. yonke into ba-careful kuyo nenzi nale rice abi uyahleka ziyathusa zisicabali sicimile Iphi into wenzela kuyo? hawu ndzelapho esikhavinini ayilibetha phakathi xakisa le nto uyayazi bethinya yibethuna hayi uyabona xa wow chifu mna nqondo ujesu welengam ndakulande ngobheka kitchen ngobheka second room ujesu siyabubelela Baqalela uthi ngubani? Uthi ngubani? Uthi ngombiza. Uthi mama. Nomama. Alibale besathi bathathe. Uthi izomama. Ndifuna ufota. Oh. Sishushu. Klasike still tamkhona zikagcwala ukutya umntana qala kotya umntu oyi-one Agqibela nini khona utya ipoko. Uzosondela kanti hayi yakhaya kanjani ngoku uzosondela Itshola ziplate uba inobe yambephi. Rice ekaka. galelwe zityeni hayi kuze ngapha kwesityese esisicesa Ndikhangela yami encinci kwayo ngibona ngathi ndibona ikhuzela ngaphandle uba ndikhumbe ndikhuzela ngaphandle uba ekapha necela uphaka kakhulu nje sithi sikhuze irayisi kwesityese eglasi ungafaki niyakhala irayisi asiyifaki kakhulu chabe ipapa into niphakayo iveji ingaliba kufake benamdude
Ipork andiyichasanga but andiyityi. Oh, awukho allergic. Hayi. Ndakuphenye into uba undiphendulele uthini. Khawuthethe. Austin, uzohlaba ngayo ibithi ngoba ibitheni? Yo, ukunqamathele epeyintini. Uhlaba ngayo ntoni? Kodwa ngayo umbuzo. Uhlaba ngayo. Kutata yetali ke ka. We were driving back to the airport up and we made a mistake uba siphinde siyenze ixesha lethu libe sekuseni. So we had to wake up at 3:30, child. And our flight, I think it was at 7, I can't remember. And I couldn't vlog because phone, no space. But now I have a new phone. I'll see you on the next one, guys. That in figure to Cape Town. I had to work because Andana's leave days. The bogelo December, I lost your loser got December, guys. So and this start leave days because wow. See you on the next one. I hope you guys enjoy the vlog.